Ukli Kabalang Catholic Jong Kajalan Yamba Shillong Archdiocese Most Reverend Victor Lingdo Hakashithi Bulatho Hakan Riu Tarik Ulber Shabaro ki parish priest ki sengriu nyam bat ki pai pa Catholic ulakan tujur ban penlong ki jing duai bekerpang bat ke jing syak jing it na ke benta ke jing suk ha ke perthai barok ke wei. Archbishop Victor kini keshithi ulapan ken mau ya ke jing kelang ke thma ha ki babon kiri jong ke perthai ka balabu e ke jing em jing ki briu ha ki jing e ki pakrau. Ulong kajing don kam bokong santam ha kini kapor kalong ban phai show blay ban duai na kabenta kajing suk ha kiri ka perthai. Ula ai kini kajing betha bat jing kentu shabaro ki pat Catholic jong ka jalan yamba Shillong ban ya snok tilang bat kabalang Catholic kari India barok kawai ban penlong ya kasngi ublay ka pra tarik ulber arjar arpun riu kum kasngi ban duai kerpang na kabenta kajing suk ha kamas bekot bat habaro kajing yaseng. Ban penlong ye kejing duai rosary haman kesengi halaki ying kesem Catholic haki parish bat haki ying reuniam naduk ka pra tarik uluber haduk ka khatsau tarik uluber arjar arpun riu na ka benta ka jingsuk ka perthai bat na ka benta ki beriu barok ki besyakta hakani ka thama. Ban penlong ye kesengi tho ding ka khatlai tarik uluber kum kesengi sya jing it bat kesengi jing duai bekerpang na ka benta ka jingsuk ka perthai bat na ka benta ki tu ki balangat ki jing e babonjat na kani ka thama. Archbishop Victor ulapan kut da ka baong ai bi ki jing duai ki jing sya jing it bat ki jing len la di jungi kin longkum ki jing terwa barit akhamat ublay ba ka thama kan kut no bat ban wan biang ka syongsuk ka syongsan ha ka perthai barok ka wei.